bahwa Tuhan jadi otpe molo adong nahurang di jolo mulon ai parjolo mangidomal tarasai majolo hatas yang saya sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu lah yang menyampaikannya, mewakili anak buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dohot salawat, dohot salam, immatu arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita berkumpul di rumah di bagas ni morakku ima di bagas na martuon paghite-hite acara adong mangupaw panagyok mambait karejo. Jadi sian haran ni rajatku si solkotku sudehi na markumpul di son. Anduk kolos ni morakon pen anon nagi adong dope na holos kono nan nami duksiduk kita marasoki pen open rohaku anggo na makatay na anon do na ahan nagi si holos kono nami tuhamura jakku morakku sudeson na anon do nagi howar kono nai pen ape naman jungjuk kon hatan ni morakon na kinahumolos ulang murot madawa jol hamusian bagason ben api anak boru naman do mangihut kon maaudisi kutima kuahiri dohot salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naraku hadani pangobonda sekom ina tapadohon jola tarhina ya. Salo sesiani melpasmon tu kaum amah tutumon na parjolo tunapunania dot baga-baga ima tunggani nami Sultan Indra Muda Rambe sugarina nda pola sada de bonar ni opuida asal bahat hormatna nda pola sundat arana